Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya U Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka Voice People Party mena ka khat sautrik urimpang arhajar arposau kala hiar shenongstone ban pelong ya ka jingelang paitba ban Ukraine ya pathai ya ka jinglong jingman hagasan perthai bat ya ka sorkar. Ya kati ka jingelang la pelong hayo new nongstone ha ka bauba Arden Miller besayo mon uladon ban ai jingkran. Nalor kinongkit kam jeng seng ladon langki MLA ki ba kentup yu ba bright stowel mar benyang ba Adelbert nongrum bat kiwe. U Dr. AJ Sinkon U Kyrtong MP keseng VPP ulai pathai ya kamat jeng seng bat kanongrim bakayeng. Haba benrap ya kejengkren u ba Sinkon u yuthu ba keseng VPP kari keseng jeng U Paidbah ya kaba la banyalam ya kalawe jeng kejela hakilai hostnem ki banwan. Datang keseng VPP ke jingshaniah jeng U Paidbah pensngo u Dr. AJ Sinkon. Mana banur, bandi nagadagoon, badbanisum nagadagoon, nanay pisa, antong na pisa, esi sunspot ni siya. Mana banur, sorda mikong nur, sorda, karunong ilam silang nur, bad nangit scam. Ini yang kedor kadar, kecil keladur, kapai isang sot, jom kini kenapa, bab bila belum lakse pan kelai itu, lakse pan wanlak yang kejinglong jingman jom ketika kombal long haji por kilometer no, besibun pitong kabamla, mereka kipanlok baik, anak itu amdon kabamla. Ndon kabamna, ladengi don kamon kabaskem, ladengi don kamon kabashenran, ni la panitna jaga ni kum bakalam lagi pot manusia. Pananong yapi kata de kabangi itlan, andai jika kemarin sodom sokor mulai, jaga lombre. Yaka cingong jiman warga yang juga sensal kata aki kalian sodom kabangi kongka parti ni don kata terang di kanut yaka ban pendem penbha kalatur ban pendem yaka kata ibu menyapa ban penbha yaka masniu ban kalatur kan ndon kabamma ladana nashem yaka karai mamba bangna nashem yaka jikri bande ele ndon kabamma unta ku parlo abang arai kan ni sakma pada don bakri ke parti apa kejiman ke jong ramba uba snam am hal sipo uba jukren yaka benta pakata long kasunsa kada kabapur kabasuba orang abadon kading jina orang kading smoker nagamita laga jong kacak kerja orang kading smoker nagamita kalawai jong kami kerja curi kalawai pun bukti atau orang presiden juga parti gedungi iba Arden Miller Simon oh ni orang nada kerasnya arah sipo orang keren sepan kasunsa kada kabaku nama orang abadon kading jina obat tipsai pada bayi kajima kabab nama kasunsa kada kabaku kali ada kading jina kading romba mudarpi alupai nada alhajar sipo bangkren gajuk marwai kumajuang badan pikiran yang sensor kata clean politics marwai kamu beri hokla mereka mampu don kata kejimat terasa utip ada sensor kata kamu nggak bakut kadon kejimat terap yang beri berjalan berdui mulai semangat panjang yang berhenti kamu nanti masuk mulai soal yang play naganta ramba pakai hausnya arja apo again nation punya keren hausnya arja apo kami the voice of the people party kadai lu kajing ijnai kajong ramba padon kan panne ele
pan wanra kita sensa kada kababet kabakul panlo pai kumta kamat kabanikong kabangatwan yato ringjong kalon ba ka voice of the people party ka VPP ka don haka ka jingshaniah nagabenta ka live ka south hostel panyalam U Paidbah nginyalan magma U Paidbah na ngitip sano panyalam nakalenti kabakulo nginyalam ba panlo pai kumta ngisa sedang yari ka party bakal pai siya dagatong kay kabanginde ngidon kin nungrim paskan bagi kin nungrim kidol kolong yaga banunra yaga sensa kada kabakur ka sensa kada kaba lat kada bangsa batunjoro yaga banyen banyata yaga hok long try yaga kendo asya ubalari ubada ubalape yaga jim dengan la panek na ko yaga jaga sa yaga jaga banyak tugas yaga jatri bannono ko yaga jatri banyatni bat kedondang bangini ijnai tungga jatri slopo tangga tagridan batun slopo anak joldi yang ini cik U Paidbah mengenang kita KMA kita hot joldi yang dorban kawan abang nilai ini dulu nilai naga jingshaniah naga jingstart naga linti jonggaan kami ini siap songsit kumbadan kita stang bankanto yang apoy of the people party ay naging di pemerintah yang ini kinalam ketua jingshaniah para kamsino namangitip pag jingshaniah di mana nakilipat di seng putih kapiangan U Paidbah ngitip U Paidbah upay maksudnya ngitip U Paidbah ularay ay jingshaniah the voice of the people party naini slopo bangidon kam banyai kisem yagi jiwan ki jipurhat U Paidbah na koe ka po shadoe ka po namar kindon di jipin slopo bada kindon ki rupai timor di bakla U Paidbah iban benar tino ya kata linti kabadi Paidbah kele jit paduga manai ka jingshaniah ya ka voice of the people party bangin lawan poi siya kata thong bangin yo panwanda ya kata sensa ka khara kababoy bangin yo panjat ka bangsa bangin lawan rat ya ka jindo bangin lawan rat ya kata jilek siya